Mboko urumva twari tubaye mu mujyi, abantu benshi bari bafite assistance batuye mu mujyi, cyane cyane ko abantu baturaga mu mujyi akenshi wasangaga bahatuye kubera impamvu z'uburwayi, abandi ugasanga wenda ari abarwaza babo barwayi, bigatuma babemerera kuba mu mujyi n'imiryango yabo. Abo bantu bari batuye Addis Abeba bafite assistance. Kongora amaze kuhagera rero ntabwo yitaye ku mibereho y'abantu bari bari aho ngaho n'ibibazo bari bafite, yaratugumuye ashaka kugira ngo tuje kuri UN, tuje kuvuga ko hari abantu biyita abanyamurenge atari abanyamurenge. Nico ngico mu byukuri nuko nguko niko Kongoro yatuvanye mu mujyi twisanga twese mu nkambi. Sinzi nimba wenda nabangisubije wasubije no. Hanyuma icyo nari mvuze rero, Kongoro ni umuntu uzugera ahantu mu byukuri yagera ahantu akagerageza kwiyegereza abantu bose. Kongoro ni umuntu ushobora kugera ahantu mu muhana atarawuraramwo iminsi ibiri akamenya ngo ubanye n'umugore wawe neza, ubanye n'umugore wawe nabi, ubanye n'umwana wawe, kubanye n'umwana wawe. Nuko niyo miterere ya Kongoro. Kongoro ni umuntu ukunda kugaragara, atagaragaye ngo agaragara ari imbere, byanze bikunze yabateza ibibazo. Rero Kongoro mu byukuri jewe ntabwo nemezanya n'abavuga ngo yavuganiraga ubwoko. Kuvuganira ubwoko kwiwe ni kwa kundi yashakaga kugira ngo ahore agaragara. Ibintu byose Kongoro akora, nta kintu Kongoro azakora mu buzima bwiwe kitamufitiye inyungu. Ntaco ndabona Kongoro yakora kitamufitiye inyungu. Mu byukuri kuvugira ubwoko yego ijwi ryiwe wenda ryakumvikana, ariko nanone mu byo yakoraga byose yabikoraga akenshi harimo inyungu ziwe zo kugira ngo abone wenda uburyo agaragara, uburyo abantu bamumenya. Nuko nguko nibwo buzima Kongoro abamo. Nuko wa mugabo, nuko niko biriya Mbayahaga yavuze. Kuri Mbayahaga yavuze niko Kongoro ameze. Singuciye mu jambo oya turi kuganira turi kuri sansira wampaye nka n'ibyaho nari nshonje. Kongoro agira karimi keza. Nukuvuga ngo arashobora kukuganiriza wewe nk'umugabo utamwumva wenda ibyo yakubwiye ko ari amafuti udashaka kubijamo, byanze bikunze aza yinjira mu mugore wawe agashirwa ari uko wenda naguteranyije n'umugore. Ibyo mvuga abahamya barahari. Ico gihe twabanye mu nkamba aho ngaho twakundaga kwita ngo ni mu gikundi, Kongoro yahuraga n'umwana ati Kongoro, yahura n'umugore ati Kongoro, yahura n'umugabo ati Kongoro. Nibwo buzima bwa Kongoro. Ayoga niyo ari Kinshasa none ndahigwa we. Rero icyo ngicyo nkivuze kugira ngo n'abantu wenda bari Kinshasa mu byukuri bagize ibyago. Ntabwo Kongoro yarara ahantu ngo hamare umwaka. Abantu bose yahasanze batarakubitana mu mitwe. Ntibishoboka. Ibyo ngibyo byo abantu bari Kinshasa ntabwo tuzi ibihabera, ariko ibyo rero byose hari amajwi abantu bagenda bakurura hirya no hino mu bantu bafite abavandimwe se cyangwa inshuti hariya. Mu byukuri mubajije neza mwosanga kuva aho Kongoro ahagereye, uburyo bari babanye Kongoro atarahagera n'uburyo babanye uyu munsi ari ibintu bihabanye 100%. Kandi ibyo byose ndahamya neza ko byaje bizanwa n'uriya mugabo Jacques Kajisho. Umunsi bamenye amakuru ko Kongoro bamuhaye umwanya muri presidence, twavuganye na Jacques Kajisho. Tuvuganye na Jacques arambwira ati abantu bari Kinshasa bagize ibyago. Ati yazaga akaneka abantu adafite n'icaneka. Atakashaka kumenya ngo umuntu yariye iki, agashaka kumenya ngo umuntu yaryamye yabyutse. None bamuhaye umwanya, ubu ntagiye kumara abantu. Uwo munsi nibwo arambwira ngo akiri muri Ethiopia ngo hari umuntu ngo wamuhanuriye ngo aramubwira ngo uragiye gusubira iwanyu, atari ko ikikujanye ugiye kumarisha ubwoko bwanyu.
uwo muntu ngo yaramusanze muri resitora arimo kurya. Ibyo ni ibintu nabwiwe na Jacques nawe yoza hano yo bivuga, kandi nibi ngibi tuvuga n'abitwa ngo bari kumwe nawe uyu munsi, ibyo ngibyo barabizi. Kongoro mwobana mukabyuka mukaza muramukanya mukavugana kuri telefone mukamara n'isaha, ariko si umugabo mwo kwicarana ngo musangire, keretse ubaye ufite ukavuga ngo ngwino nkugurire. Ariko niyo yabatunze miliyari y'ifaranga, si umugabo wavuga ngo yeme ndatunze reka ndebe ko nanje nafasha n'abandi. Akazi kiwe nyine nuko nguko azateranya abantu, azamarisha abantu, nta kindi. Murakoze. Nari nabajije ati se niki Gisegeti yaba yaramuhaye cyatumye ahinduka vuba kuriya? Kongoro wavuga iki kuri Kongoro wafungiwe Ethiopia akimwa visa? Ibyo bibazo bibiri hanyuma tuze kugera ku canyuma. Nta kindi kintu kidasanzwe Gisegeti yahaye Kongoro. Mu by'ukuri umuntu wese ubibona arabibona, ibyo Kongoro akora byose arabikoreshwa n'inda nini nkuko abantu bagiye babivuga. Nta kintu kidasanzwe Kongoro yahawe na Gisegeti kirenza amafaranga yamuhaye kugira ngo amarishe bene wabo. Ibi byose bimaze kuba mu by'ukuri impfu z'abantu zitangiye kwiyongera muri biriya bice by'iwacu aho Kongoro agendeye muri buriya butegetsi n'ibyo yagiye avuga. Hari umugabo umwe wampamagaye, ariko uwo mugabo aranamuzi kandi ni umuntu bafitanye n'amasano ya bugufi. Arampamagara arambwira ngo ukuntu azi Kongoro, ati ni umugabo Gisegeti yohereza amafaranga. Yambwiye ijambo risekeje cyane, arambwira ngo ni umugabo yohereza amafaranga ngo akamubwira ngo nzaza nyimbwa nimara kuzihaga, nimara kwinjira mu kirengeti takazi nguhaye nawe uzaza undara mu maguru wumve ibirara bimvamo. Ati aho ngaho bamuhaye ifaranga yo kwemera kahaba n'imyaka. Rero kuba baramuhaye kumara bene wabo mu by'ukuri kubera amafaranga, kandi nawe ubwiwe uyu munsi akabaja kuri za YouTube n'ahandi kuri social media avuga ko afite kumara twirwaneho, akirengagiza ko twirwaneho ari umutima w'umunyamurenge wese, akirengagiza ko kuvuga twirwaneho abavuze umunyamurenge wese ku isi, wenda we yikuyemo kuko we yaranamuje n'abandi bamanyota sinamwumvise avuga, ariko nagiye numva utuntu yagiye avuga. Mu by'ukuri nta kindi kintu Kongoro nani Gisegeti yahaye Kongoro nuriya mwanya wamuhaye umuha amafaranga, ariko nanone amuhereza n'inshingano zo kumubwira ngo ugende uzamarire ubu bwoko sinkeneye kuzongera kububona. Aribyo arimo gukora uyu munsi. Rero ndengejeho wenda ikindi Gisegeti yaba yaramuhaye nabambeshe nta kiragaragara, ariko mu buryo bugaragarira buri wese Kongoro kugeza uyu munsi arimo arakoreshwa n'amafaranga, nta kindi kirimo kimukoresha. Jewe nagiye ngira umwanya munini wo kuganira nawe ubwo yahagurukaga aje za Katare, avuye za Katare twaravuganaga buri munsi, kandi nta kindi twavuganaga. Nagendaga mubwira ntese ibi ni ibiki wagiye muje kumara ubwoko, ibi bintu uri mu kubona ukabona bizaguhesha amahoro. Ni byinshi rero yagiye ambwira, akambwira ko abagabo b'abanyamurenge bahagaze. Iryo jambo yararimbwiye ndabyibuka, namubwira ngo abagabo b'abanyamurenge uvuga ni bande bagabo b'abanyamurenge urimo kuvuga? Arambwira ngo hari benshi bamuri inyuma. Ibyo namusubije mu by'ukuri namusubije nk'ibyundi muntu wese yamusubiza, namusubije nk'ibyundi n'utari mu bwoko bwacu, uzi ubwoko bwacu uko tungana. 90 wenda ni 9% ry'abanyamurenge, nta munyamurenge utari twirwaneho, uretse iyi mitereka y'Akagara niyo wenda ishobora gutwara nta na pourcentage nimwe igezemo, kuko ni nka 0.001. Wenda reka tuvuge gutyo. N'abantu
niba abandi nani ntuyahaga yavuze ngo bari mu kuja kura ko sinzi terme yakoresheje ejo bundi muri ca kiganiro yakoze ejo bundi avuga ngo Kongoro yavuze ko ari mu kuja kurasa nimba ngo ari imitereka simbizi. Utugara natwo navuga ko ari imitereka. Rero Kongoro mu byukuri nta rindi jambo warenzaho ngo uvuge ngo Kongoro hari ikintu kirimo kimukoresha. Kongoro arimo arakoreshwa n'inda nini. Murakoze. Hanyuma ico wari uvuze ngo Kongoro yafungiwe muri Ethiopia mu byukuri iki ngiki ico ntabwo nkizi kuko umuntu twabanye nawe imyaka igera mu 8 ubu tumaze imyaka igera mu 8 n'ubundi dutandukanye nawe. Gusa amakuru numvise nuko nubundi izi faranga arimo kumarisha bene wabo nimba yaranafunzwe muri Ethiopia ashobora kuba yarazize, bashobora kuba baramureze ikibazo ca ruswa kuko yarafite yarayoboye yari mu bayobozi bari bayoboye impunzi muri Ethiopia. Noneho rimwe na rimwe yarabeshaga ko iwe yigerera ndetse no ku bayobozi bakuru ba UN. Aragenda rero yinjira mu bakongomani ababwira ko agiye kuzamura ngo amadosiye yabo, niko navyumvishije sinari impare. Ababwira ko ashaka kubazamurira amadosiye yabo afatanyije n'abayobozi bamwe muri UN. Noneho akabarya amafaranga ariko ntabakemurira ibibazo nk'uko yabibabwiye, ngo bigeraho ngaho impunzi ziragumuka ziragenda baja kumurega muri UN. Bagiye kumurega muri UN bamurezemo bamureze ibirego bibiri. Bamureze ruswa y'igitsina, bamurega ruswa y'amafaranga abasaba kugira ngo aje kuvugana n'abayobozi ba UN abafashe ku madosiye. Muri make nuko nguko niko nabyumvishe sinari impari, ariko nuko nguko niko nabyumvishe bituma dosiye yiwe ihagarara kugezaho Amerika yahise irejeta dosiye yiwe. Ubu Kongoro mu byukuri sintekereza ko wenda no muri Amerika ashobora kuhakandagira wenda kubera ico kibazo bamureze ibirego bikomeye kurya amafaranga y'impunzi na ruswa y'igitsina. Nivyo bintu bibiri numvise bamureze. Murakoze. Niki Kongoro ari gukora kugira ngo amabi yiwe yakoreye muri Ethiopia atamenyekana? Turimo kumva ko ngo harabo ahemba amafaranga kugira ngo ntibakavuge amabi yiwe. Ibyo bintu waba warabimenye cyangwa waba biziho? Nta kintu mbiziho, nta makuru yajo nabajije, ariko mu buryo bugaragarira buri wese Kongora hari afite amafaranga kandi ni umuntu urimo gukora amabi mu bwoko bwacu, ndetse no mu bwoko bwacu n'abandi wenda ko baragenda bamumenya. Mwumvise ko nabo bari kumwe uyu munsi batangiye gushwana. Uyu munsi rero kumva Kongoro ari hariya adashaka ko amabi yiwe amenyekana, uretse ko nta kibi kiza gihishwa, nta uzi utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Ibibi byiwe ndatekereza ko ubu nyine Kongoro ntaho yabihisha, byamaze kuja gukarubanda. N'umwana mutoya ubu nyine ndagira ngo wamubaza yakubwira Kongoro. Mwumvise ko n'imbwa ziriko zibwagura mu minembwe ibibwana bariko babyita iryo zina, kandi mu byukuri abantu bumva tuvuga Kongoro gutyo nubwo tuvuga iryo zina ryo tumenyereye cyane, ariko ntituyobewe ko ari izina ry'umubyeyi wabyaye abana benshi kandi wenda batanemera na Kongoro n'ibyo avuga. Impamvu mbivuga gutyo ndabizi neza ko afite abavandimwe biwe b'imfura cyane twabanye, bana b'imfura rwose utomenya ko bavuka mu ndimwe na Kongoro. Hari n'abandi bakuru biwe nubwo tutabanye ariko twagendaga twumva amakuru yabo kubera ko twabanaga n'abavandimwe biwe. N'abantu b'imfura mu byukuri iwabo, uretse nyine Kongoro wabavuyemo akaba ari ikivume niko navuga kuri uyu munsi. Ariko ibyo yakora byo ni byinshi. Kongoro arashobora gukoresha amafaranga, arashobora gukoresha abantu nk'abo muri mu kubona rimwe na rimwe. Ugiye ku space y'Utugara hari bamwe bigize abavugizi biwe muri space y'ubushize umunsi. Hari space baherutse gukora babanyemo na Kongoro, na iyo space sinzi wari wayihostinze, ariko barabatumirwa. Yari kumwe na Rubera Ngabo na Manyota, ariko Manyota akabari Manyota ni wari kumuvugira. Mwumvise ko hari ibibazo byinshi byabajijwe Kongoro nk'aho yabisubije bigasubizwa na Manyota.
uyu munsi wakwibaza ngo se Manyota niki Kongoro yamuhaye kugira ngo ari we uzaza umuvugira. Ico yahaye Manyota kugira ngo amuvugire, ico yahaye Manyota kugira ngo ahinduke, nubwo Manyota atamuzi, nukuri mbahaye igihe gitoya muzumva Manyota na Kongoro batakivugana. Naho nkaba Charles sinzi ko ibyo mbabwira ndabihamye 100%. Charles ntabwo ashobora kuja kuri social media ngo agire ico avuga kuri Kongoro. Ngira ngo niyo wamufatira imbunda kubera ko n'umuntu umuzi cyane, arashobora gukurikira amafuti yiwe akayajama akayihishamo kubera ifaranga wenda ashobora kuba babibonamo tutazi ngo ni ifaranga zingana gute. Ariko nimba ari nawe uzitanga atari leta ya Kinshasa izitanga, Kongoro ntabwo mwumvise nambaye haga ko yabivuze mu kiganiro yakoze ejo bundi, aravuga ngo yaje kureba abagabo ba pasiteri hariya ngo akaza bahendesha $20. Ntabwo Kongoro ari umugabo bohereza $100, ntabwo ari umugabo bohereza $1,000 ngo ngizo uzijanira uzishikirize kwa naka ngo azazishitse. Ibishoboka ntabwo bishoboka. Ivyo ngivyo rwose ni ibintu mpamye 100%. Hari n'abandi boza bakabihamya. Yewe ndagira ngo niyo wahamagara n'abana bacu bari bafite ubwenge ico gihe babashije kumubona, cyangwa abagore bacu bafite ico babivugaho. Rero Kongoro nta kindi azakoresha, azabahereza iyo ntica ntikize. Kibabaje gusa nuko ari mu kubihereza abagabo twavuga ko ntaco babuze, agakoresha abantu bari hanze bari mu bihugu nk'ibi ngibi turimo. Umugabo akaba yahendwa $1,000 cyangwa ibihumbi 2 ushobora gukorera mu iyinga rimwe. Hani sinshidikanya ko hari n'abagabo bashobora kuba birirwa mu kazi akakirirwamo kuva mu gitondo ku mugoroba agatahana $1,000. Rero birababaje abagabo nk'abo batekereza ko bashobora kugambanira ubwoko kubera $1,000 mu bihumbi 50 wenda aba yahawe, bakaba barimo bakora ku nyungu za Kongoro. Abo bagabo rwose bagende birinde, barimo bararya umuvumo. Njewe nico nababwira, kandi mbabwiye nk'umuntu umuzi neza. Barabana igihe gitoya ariko ntibashobora kurambana. Murakoze. Gusa iki kiganiro cyari kuba ikiganiro kirambuye iyo tuza kuba dufite wenda iyo Gapita za kuba ari nkaha ngaha, cyangwa Felix yaza kuba ahari. Mu by'ukuri mwari kumva ibintu kuko hari ibyo muziho, ariko cyane nka Felix barabanyewe cyane bya hafi kandi baratindanyeho bukeya kugeza ndetse agiye Kinshasa. Amaze no kuja ni Kinshasa, urumva jewe yamaze umwaka wose azampisha ko yagiye Kinshasa ambwira ko hari ahantu bamutwaye, twazaga tuyita ngo ni mu kizu, na ahantu UN itwara abantu wenda ishaka guproteja kubera impamvu runaka. Buri gihe yambwiraga jewe ko ari aho ngaho ari, kugeza igihe nakomeje kumubaza ibibazo byinshi. Arambwira ngo nzabaze Felix uyu nguyu tuza tubana hano kuri space. Arambwira ngo nejo bundi yaramubonye ngo mu modoka, ngo ndetse ngo aramuhamagara ngo aramubwira ngo kugira ngo bemere ko ari hariya Addis Abeba, ngo hari ibintu yasize ahantu ngo bagende baje kubitora. Ndamubwira nti ibyo ngibyo ntabwo ari igihamya gishobora gutuma bimenyekana kuri aho ngaho, uretse ko nta n'impamvu yo kumenya kuri aho ngaho kuko ntaco wari urimo hakora. Ariko ico gihe cyose ibyo ngibyo yabivugaga ari umuntu wibereye Kinshasa, yaje guhabwa umwanya ejo bundi aho Fande Makanika yitabiye Imana. Ico gihe yamaze ukwezi kumwe ndagira ngo apfuye, nibwo bamuhaye uriya mwanya. Rero narimvuze nti icari kuba ikiganiro ciza kubera ko hari ibyo nzi jewe, ariko tumaze igihe twaratandukanye. Ariko abavandimwe nanone nta kibazo gihari, ufite ibibazo yabaza, ariko nanone muzongere mu burambura uyu mwanya kugira ngo nabandi babashe kugira ico bavuga. Rwose tuzozamu uwo mwanya uzaboneka kugira ngo iyi ni episode ku yindi kuzageza uyu mugabo tumukunguse tukamushira ku karubanda kose, ku buryo nta muntu uzongera kumugeraho amashaka cyangwa akabazo. Kuko uyu Kongoro murumva ko yamaze umwaka wose Kinshasa ntabazi iyo yagiye, ari mu bagambaniye wa mugabo w'umunyemera mujya mwumva ahangaha witwa Muhizi Muheto. Kuko uriya mwanya Kongoro yatwaye wari uwa Muheto, niwe bari barawemereye kuko Muheto niwe wize
yarize Muheto uriya mwanya wari uwiwe